Dobar dan. Hoću da spodelim par korisnih informacija vezanih za kosu i koronavirus. Ovih par dana sam dobila puno pitanja na ovu temu, pa zato hoću da iskoristim priliku i da na sve odgovorim. Najčešće postavljeno pitanje je bilo da li koronavirus preživi na dlaku. Da, odgovor je da preživi. Koliko dugo, još uvijek nemamo sigurne podatke, ali se smatra od par sati do par dana. Kako dođe koronavirus do našu dlaku? Ovo je kontaktna tehnika, znači preko prstima mi kad dotaknemo kosu možemo da prenesemo virus na našu dlaku. Isto tako kapljičnim putem. Ako neko kašlja u vašoj blizini, onda kapljice bogate sa koronavirusom mogu da dođu do vašu dlaku. Kako nakon toga se koronavirus prenese na naše sluznice? Ponovo kontaktom. Kosa nam stalno dodiruje lice i može da dođe do naše oči, do naš nos i do njihove naravno sluznice, pa ih inficira. Isto tako kontaktnim putem ponovo prstima da prenesemo virus od dlake na lice. Ali i pored toga što kosa je mogući medijum, ipak nije glavni medijum prenosa ove infekcije i ponovo ostaju ruke kao glavni prenositelji i moramo tu da pazimo da ih održavamo čistim. Šta radimo međuvremenu sa kosom? Kako da ubijemo koronavirus na dlaku? Već i sami možete da pretpostavite i već znate da je to preko pranja kose. Dobro pranje kose sa dobrom tehnikom opere i skine viruse sa površine dlake. Naravno ih i dezintegrira. Ono na što treba da obratite pažnju je da vidite da li vaš šampon sadrži sodijum lauret sulfat. To je ona deterđentna sastojka koja razgradi lipidni deo omotača virusa i na taj način ga ubije i dezaktivira. Gotovo svaki šampon sadrži sodijum lauret sulfat ili SLS. Moji pacijenti koji koriste DSD liniju proizvoda mogu da ne brinu zato što ti naši proizvodi sadrže SLS. Upozorila bih osobe koje koriste organske šampone da provere u njihovom sastavu da li imaju SLS. Obično u organskim proizvodima je ova supstanca zamijenjena sa nekom blažom varijantom, manje iritantnom, ali u ovom slučaju nam ta supstanca ne treba, tako da možete da zamijenite te organske šampone koje ne sadrže SLS sa nekim običnim šamponima. Koliko često treba da perete kosu? Jedan put na dan kod muškaraca je sasvim dovoljno. Ne treba da to radite svaki put kad izađete ili sumnjate da ste došli u kontakt sa virusom. Kod žene je dovoljno jedan put na svaki drugi dan jedan put, a u međuvremenu mogu da vežu kosu da ne bih dodirivala lice previše. Žene upozoravam da ne treba da koriste neke proizvode na bazi alkohola da dezinfikuju svoju kosu jer će da uništiti na taj način. Ako ste previše zabranjeni, onda ja sam uvela ozonsku terapiju za kosu da bi mogli da uništimo koronavirus na samom dlaku. Ozon je jedan od najjačih antioksidanasa koji isto tako degradira kao i sapun, degradira omotač virusa i na taj način ga kompletno ubija. O ozon terapiju ćemo pričati za par dana i demonstrirat ću kako se ona izvodi. Do tad samo redovito pranje kose i sa adekvatnim šamponom. Ukoliko imate pitanja koji šampon je dobar, slobodno pišite u poruci na Instagramu ili na našim telefonima.